debe hace más mapuwersa el kampanya kontra el enemigo, quien responsable con el mga abduksyon, ponida del mga bomba, que epekto del presensya del mga rebelde y terorista grupo aquí na rehiyon. Asigun ko el nuevo instalado oficial encargado del Police Regional Office 9, Chief Superintendent Billy Beltran. Este el su primer tiempo que dali con el mando aquí na rehiyon 9, ibase na sa mga preliminary talks entre el mga commanders. Este el cosa Elia pwede sabi. I know na ang isang problema dito sa atin ay yung kidnapping, lalong-lalo na kidnapping. There was a time na meron din problema ng mga IEDs na sumasabog dito sa atin. Ya decidi Ele, hindi masali na rehiyon 9 desde instala con nila del viernes el mismo Chief PNP, Police Director General Ricardo Marquez. Este después un junta dayon desde mga commanders desde otro mga probinsya Elia hace Ele, para sabi si cosa el initial sitwasyon del kada igualan probinsya. Asigun pa kunele, hasta el incoming Chief PNP, Police Chief Superintendent Ronald de la Rosa, el chenea con el standing order, que hace mas mapuwersa el presensya del pulis na Rehiyon 9. Isa sa marching order sa akin dito ng Chief PNP and by the incoming Chief PNP ay ito nga ang mga problemang ito. Si Beltran, un graduate del PMA Class 1985, que un año abante pa con el incoming Chief PNP. Ya tarda asigun si Beltran sirvi como operators del PNP SAF desde ya crea con este tiempo di ila. Ya queda también si Beltran como aide del antes presidente Fidel Ramos cuando si Ramos pa el secretary del Depensa Nacional. Among the orders sa atin, and alam naman natin yung marching orders din ng presidente, I leave no quarters para sa mga sa crimes. Esperanza queda asigun mas okupaw si Beltran na mga semana que viene. Siendo ele anda bisita con yung mga diferentes provincial offices para mira también el sitwasyon del mga pulis. Albert Luna, Dateline Zamboanga.